Yes, mwirero wa Kikuyu Star TV o niguo maundu makihana na o niguo ahuri biashara amwe na Roysambu o niguo maragikorwo makimomorerwo, as you can see. Braga. Nanga sisi. Yes, gatho cia mwirero wa Kikuyu Star TV na muthenya wa umuthi tukiri guku mwena wa Roysambu kuria ahuri biashara makirokire gutungwo ni kimako kinene thutha wa gukora biashara ciao ciothe cikimomoretwo, aria marakendagia kando wa barabara ngina aria makiri kuria thiini kuria mwena wa Shell magikora biashara ciao cigithukitio. Koguo ri ndakenda ngiarie na umwe wa ahuri biashara haha uguo ni agutwira arakendagia ki na hihi kaundu gaka arakona atia. Karibu sana. Hamaritwo makwa njitagwo Sirwa Velvet kana Mama Terry, ndi mwendia wa nguo cia Velvet thiini wa Roysambu na ni ngoretwo ngiendia kahinda ka miaka mingi tondu in fact farenwe giakwo ya ngoririo haha kuona no kwehehera tweheherie githii na mbere na gwakwo. No muthenya wa umuthi ni tukorirwo ni kimako tondu ni tukorirwo ni mururumo munene muno wa indo citu cigioka guthario na ni mugwicio ni mwerorera muona irio cia andu ni cireketie guitikanga ona biashara iria turutaga kuri wendia nguo kuri endia iratu o mundu ari suguri yake iria akoragwo akiruta thiini wa Roysambu. No muthenya wa umuthi ni twagia na kuhingwo muno tondu ni gwathia hathara nene muno ya milioni cia mbeca. Ngwicio ni murona nguo iria citikangite kundu guku ona cuma iria ciarekia guthukangio. He kindu kimwe thirikari ino turaigwa ni tuhinyiriirie nakio muno gitumi ni president witu ni arokire thiini wa Roysambu aratwira ni arikitie gutwakira affordable housing. No uringanize affordable housing na kibanda kiria ndiagira ni kaba unyume nyumba njega no ujitikirie kibanda giakwa kiheage gia kuria tondu no njikare nyumba njega no ngorwo ndire na irio. Koguo hindi yo ranyuma irio ri wanyuma nginya kirigiro kia mwana wakwa ndingihota kumuhe gia guthoma ndingihota kumuhe githomo kiria njagirwo kuhe mwana wakwa ni tondu ndaga kumuhe githomo ona kirigiro kia mwana ucio ni giathuka. Thirikari ino turi nayo niyo twari na mwihoko munene muno ati ithu andu a Fifbada ni tugakorwo tukiinuka na njira nene ona magitwira mbeca ni ikagia thiini wa mihuko itu. No muthenya wa umuthi ni marikitie kuingira mihuko itu na guiturwa kiria tungikorwo twicokaniriirie ni maringa thani yakwa muthenya wa umuthi ona muthenya wa no njetereire tondu no gugikia na nie ninge thani yao. Na hiwe muthenya riu we indo ciaku ni cithukangite. Indo ciaku ni ithukangite haria ingigutwara no miti ngorogota haria na ti miti ingithi kurutithia andu guko tigecagia ati ni nguo ta mwaki. Aca eno ni town ya Nairobi na turiaga mahiga. Kibanda giki nikio matumisi makwa mothe nie na muthuri wakwa turiaga kibanda kiu na kuma muthenya wa mothe ni matubuta wira. No promise yao matwirite magutuhe wira no wira uria ndahotire kwihe ndoka ndabutwo marore makiri ma andu maria marikia kubutwo wira. Hihi ciiko ciao ni iratuonia ati ni merigerie gukorwo makigia na two term. Ni wagirirwo ugika giko ukarora ki mwena wa gukuoya kana mwena wa gukurunda tondu ciiko ciao ciatuonia ni marabatara kuhe one term tondu ni marikia kuringa thani yakwa ya muthenya wa umuthi. Ndungikiringa thani iria ndiagira na ni njokanireria yaku iria uriagira. Kihoto ni ati giko kiria ureka gikuonanie na cigo iria urahuthira ni iratwarana hamwe no ciiko cia thirikari ino citiratwarana no nduria marenda matumekire. Naguo muthenya wao no tukiwetereire na nigetha onao tumonie giko kiu mareka kana no giko kiagiriire. Na hii ni undu wa mundu angenda gu support maybe no keane namba yaku ni undu wa mundu angenda gu support. Ona no njigue ngicokia ngatho muno makiria gitumi ndamwira nyumba yakwa kuria na kunywa twiri kihoto ni ati ndiregereire haha mundu wa wendi mwega ungiigua anyone eriririe kunjika wega o ta uria kwiragwo wona weka wega na ni ugekwo wega rucio rwaku no ngene muno makiria ona na namba ya thimu no hote kuheana ni undu wa mundu ungiona nima hari o undu ndauga namba yakwa ya thimu no hote kumiheana na yukaga Purity wa Cige. Namba yakwa ya thimu ni 07 23 068 600 07 23 068 600. Ritwa irehaga u ritwa ria kwerehaga Purity Cige. Purity wa Jiro Cige na no ngene muno ona inyu andu oi a mohoro hindira murekinyia kundu ta guku ni mureka wega tigagai gutangatha maundu ma thirikari giagai na makinya makuoyaga mohoro kuri ithu anini ondu na mundu munini niwe utuma mundu ucio munene akorwo agikinya hau ari ungiakubatara mundu munini ona mundu munene ndiria kumubatara. Hello, kwa majina naitwa Anthony.
Mahali mmesimama mkiangalia kando, hii ni kibanda yangu. Imebomolewa, ilipita ikakaa kama sandpaper jana. Tulikuwa na chance tutoe mizigo, but kutoa mizigo, kesho nitaamka kuweka hiyo mzigo wapi? Unaniambia nitoe mzigo, ni kesho niipeleke wapi? My fellow speaker amesema tulikuwa tunafaa kuwa na alternative. Hatuna. Githurai wako na soko, places zingine wako na soko, si hatuna soko. But kitu moja tumeumia nayo sana ni kuambiwa tutoke na hatuna mahali kwa kuenda. Kuna familia, the last time mlikuwa hapa we spoke about 1,000 families who are going to lose their livelihoods. Leo wameongezea mpaka ile side, if you zoom your camera very well, sasa we are more than 2,000, more than 3,000 traders. Who are we tukijiulizwa? We are the contributors to the economy. Sisi ndio watu wanajenga economy ya Kenya. Ukiamka mama mboga anatuletea chai, mimi natafuta pesa ya kulipa kanjo hapa, kuna mtu wa chai, kuna mtu wa lunch. Sisi wote tumebomolewa kazi. Mimi navalisha warembo, watavalishwa na nani? Wanaweza sema mnauzanga mtumba tunawatoa. Wametoa mpaka watu wanauza nguo za mapya huko chini. We don't know if it's a plot or not, but all we are asking it to the government ni kitu moja. Mmetutoa Roysambu. Mlituambia very well, kindly mlikeni hapa. Walikuja wakatumulikia, wakatuambia, wakatumakia wanataka stage kutoka hapa kwenda kwa ile mti, kwenda kwa ile mti ingine mpaka pale, na wakamark na chalk na wakatuambia tafadhali toeni vibanda, of which we did. Hizi vibanda mkiangalia hapa zimekuwa zikiekelewa vibanda za kuweka na kutoa jioni. Saa hizi wamekuja wamebomoa hii soko yenye inalisha wa watu more than 1,000, then wameenda kuingine wenye hata wako better than us kidogo pia wamebomolewa. So what is the economy? Sasa mnataka to contribute nini to the economy? Hiyo Nyota Fund imeongelelewa hapa. Ilipewa nani juu kwa hii soko hatujaisikia mtu amepata Nyota Fund? Nani amewahi pata Nyota Fund hapa wananchi? Kuna mtu amewahi pata Nyota Fund hapa? Hakuna. So hata hiyo process watu wengi hawajui ya kufollow. SHA, so many people hapa hawana SHA. They don't even know the process ya kuapply SHA. They don't apply because hawajui the benefits ya SHA juu wameona watu wao ushagua na kufa na SHA haiwashughulikii. So what we are asking the government is, can you kindly give us an alternative ya Roysambu? Mnatufukuza tuende wapi? Because we are going nowhere. Na yes mmetubomolea, lakini si hatutoki hapa. And I want to make this clear. Hii Roysambu imereform vijana. Kumekuwa na wizi mingi Roysambu iliacha juu vijana walipata kazi ya kubeba mizigo, kuuza chakula, kufanya nini, wengine wakaanza biashara zao. Sasa vijana wote wamebomolewa biashara saa hizi. Everybody in Roysambu saa hizi like almost 60% wako jobless. Tutatoa doa wapi? Vijana watarudi wapi? Hiyo ndio kitu moja tunataka serikali jiulize saa hizi. Tutasaidika aje ama ni nini to prevent vijana going back to their previous behavior? Hatuna anyone to protect us. The president alikuwa hapa aki-launch ile building ya KDF pale. He didn't even have a word ya kutuambia. Akangoja tubomolewe. Sina mengi ya kusema, lakini we are very angry na hatutoki Roysambu. Mwenye atatutoa adhani ametubomolea, but bado tunaekelea akama tutoe. Hapa tutoke mdani. Acha tuongee na wananchi wa Kenya, wananchi wa Roysambu. Mimi kwa majina naitwa Ezekiel Ogema Baraza kutoka Nambale, Busia County. Mimi ndio mmoja wao, nimebombolewa kibanda ambayo nimeshtuka sana kupata vifaa yangu ambayo inalisha familia yangu, ambayo inalisha jamii yangu, kubomolewa na mtu ambaye mimi hata simujui, ambaye mimi ninajua kama ni serikali ambaye ilitumia huyo mtu kubomoa, na yeye ana kitu ya kukula. Mimi nataka niambie watu wa Roysambu, mahali penye tumefikishwa leo, hiyo ni ishara kwamba hatuna serikali ya kuongoja mwananchi wa chini. Wakati ambayo walikuja kuwaomba kura, waliwaomba kura ama walituomba kura wakisema watatusaidia. Sasa hii ndio usaidizi. Kama hata wanatuambia hatu wanataka kusaidia vijana, mambo ya hiyo pesa ambayo anaharibu ya Nyota, mambo ambayo anaharibu kujenga nyumba rwake huru. Sisi hatuna uwezo hakika mbele ya Mungu, kama Mungu anatusikia, hatuna uwezo ya kulipa hiyo nyumba ambayo anafungua. Hatuna uwezo ambayo
ya kulipia nyumba ambayo amefungua. Mimi siwezi fanya kazi hapa nijengee mtu wa Homa Bay nyumba, nijengee mtu wa Kisii nyumba. Mimi ninafanya kazi hapa nilishe familia yangu. Kama angeizo pesa zenye anaharibu angetaka kutusaidia, please William Ruto, wewe ni rais wa Kenya. Wewe ulikuja tukakupatia kura, tukakuheshimu, ukatuambia utatusaidia na umetumaliza. Umemaliza nchi ya Kenya. Nataka unijue ya kwamba umemaliza nchi ya Kenya. Mimi ningekuambia kwamba ile kitu ambayo unatufanyia sio mzuri na wakati wa kura umefika. Kama Wesakaja unatumika na William Ruto kama county government, tumekuambia mara hii ma MCA wa Nairobi County msibembeleze Sakaja. Mimi sina mambo mengi. Mimi ningeambia wananchi wa Nairobi ni wakati sasa wa kuamua kufanya kitu ambacho sisi wenyewe wa Kenya tunaamua kufanya. Na mimi ningemwambia Mheshimiwa Tokon, tafadhali mahali penye tumefikishwa, kama utajaribu kutangaza Ruto president, hakika tunaenda mbinguni sisi wote. Ni hayo tu. Kama rĩtwa makwa njĩtagwo Antonina Wang'ang'a na nĩ ngwaria kwa niaba ya thoko ĩno ya Roysambu ndokire 08 nĩguo twambirie thoko ĩno kuma 08 na tũrerete ciana citũ na ciana citũ ithomaga twĩ gũkũ. Thĩinĩ wa thoko ĩno rĩ kwĩna andũ mena marũni moete nĩ ũndũ wa gũtwara ciana ciao thukuru, na thĩinĩ wa thoko ĩno rĩ nyũmba iria tuikaraga ti citũ nĩ tũrĩhaga. Ĩno nĩ wiki ya kũrĩha nyũmba na nĩ wiki ya kũrĩha cukuru, ciana nĩ iria iracokire cukuru na ithuothe tũrĩ aciari. Ũguo rĩ ithuĩ tũtiregũmĩra na tũtirang'eng'ana na thirikari nĩ tondũ tũrĩ andũ agima. No ma na kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ, ta korwo thirikari nĩ twĩre atĩrĩrĩ ĩno ti thoko ya Kasarani ĩhana, ithuĩ tũtingĩpinga, no tumagane na tũthiĩ thoko ĩrĩkũ. No rĩu rĩ waikara handũ mĩaka 10 tũtirĩ bara tũhingaga ithuĩ ha movement ya ngari ya andũ ya kibikibi ĩkorwo ĩ sawa. Thĩna ũrĩa woka nĩ atĩrĩrĩ, ile duration walitupatia ya kuvacate ilikuwa kidogo sana. Like ukiwa na biashara ukinipea siku 7 niondoke, hiyo ni siku kidogo sana. Kwa sababu gani? Naweza kuwa sijalipa rent, sijalipia mtoto school fees, sijafanya chochote na umeambiwa asubuhi ati siku 7 utoke uende. Kama soko tunaweza pewa soko ya Kasarani, hatuwezi pingana na serikali. Tuko ready kuvacate na roho safi. Lakini hapa hatujafunga barabara na wakati wa last time wakati walikuja Kenya walituambia tuondokee mali ya serikali, tutoke kwa hii barabara ya serikali. Wakatuambia tukae kwa hiyo kanafasi ka soko penye kako hapa. Na tumekuwa hapo kwa hiyo mchanga. Sisi hatuna mali tumekaa kwa serikali. So kama ni ombi letu tungeomba serikali tufanyie favor moja. Kama inaweza tupatia soko, tutatoka na roho safi. Hatuwezi pinga. Hatukatai tuko kwa barabara na tukatai tuko kwa mali ya serikali. Lakini ni shida yenye tuko nayo. Tuna watoto shule na kila kitu. Na hapa ndio mali tunapatanga unga ya kila siku. Kwa hivyo sisi hatuna ubaya na hatupingani na serikali. Kama wanaweza tukonisida watuambie soko ya Kasarani iko hapa, ondokeni hapa muende kwa soko ya Kasarani. Tutashukuru sana. Yeah. Sasa asante sana. Haya asante. Thenge huko niko maũndũ makiana mwĩrori wa Paxson TV. Na ni ndĩ mwendia wa nguo cia ciana thoko ĩno. Na thoko ĩno nĩ njikarĩte I think more than 10 years. O tũkĩendagia haha. Koguo nĩ tũrafeel nĩ igũtha inene mũno nĩ gũkorwo gũtirĩ handũ hangĩ na to make the matter worse tũtiakĩirwo thoko. Tũroiga korwo hena handũ mangĩtuonia tũngĩthiĩ kũrutĩra wĩra ithuĩ tũtiregete. Rĩu nĩ gũkinyire thaa 6 nĩ tũkorirwo nĩ kĩrĩa gĩtũkorire rĩu nginya tũrigĩtwo ũrĩa tũgwĩka. We nĩkĩo ũrendagia na nĩ ũbatiĩ kũhonokia anything? Indo tũtinahonokia, nĩ tũhonokirie Sam no iria ingĩ kuma nginya na andũ mekwa tarĩ goons. So tũtinahonokia indo ciothe. Sasa tũkĩrĩkia rĩtana rĩakwa tene rĩrĩkũ? Niĩ rĩtana rĩakwa onakorwo nĩ matũhete notice, niĩ ndiĩtĩkĩtie andũ no mahe andũ notice mehere handũ just randomly hatarĩ na any option. At least nĩ mangĩratũheire option. Matwĩre atĩrĩrĩ tũrenda mwehere haha nĩ ũndũ wa ABCD mũthiĩ handũ hangĩ. Otherwise tũrĩ aciari twĩna ciana nĩ hĩndĩ tũrerera, ona nĩ ũrona hĩndĩ tũrerera na thoko gaka nĩ kanini na ithuĩ ona korwo no morio ithuĩ tũikaraga na discipline mũno. Traffic haha ndĩrĩ yakocwo, gũtirĩ gwakorwo na traffic ya ngari nĩ ũndũ wa ithuĩ gũka. Ihiga rĩrĩa makoragwo matwĩrĩtwo tũtikarange tũtirangaga. So we have wondered nĩkĩ gĩathiĩ na mbere
na matikire maratũhe option nginya tũgakĩrigwo kaĩ twagĩkinya Singapore na ihenya atĩa. Pole sana. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũgũsupport harĩ ũguo ũngĩenda gũsupport wĩra waku. Namba yakwa nĩ 0715 022 096. Nyendagia nguo cia ciana mũgagĩũkaga gũtũ promote either online kana harĩa tũgũgĩthiĩ. Na mũndũ angĩenda gũsupport na kĩndũ hau namba ĩyo kũrehe marĩtwa kũrehe. Ĩkũrehe Karen Mwangi. Karen Mwangi. Sawa, thank you. Asante sana. Nawe ndio heana namba yaku nawe. Heana namba yaku harĩa na mũndũ ũngĩhutio harĩa ũgeni kwenda gũsupport. Nĩkũriganĩirwo nĩ kũgweta namba yakwa. Namba yakwa nĩ 0722 346 542. Ĩkũrehe Antonina Ng'ang'a. Ni sawa sawa. Kwa majina naitwa Kevin Kiare Rohio. Mimi ni mkazi na mwenyeji wa hapa Roysambu, na pia mimi ni kiongozi ambaye anawania kiti cha ubunge Roysambu in the next election 2027. Leo hii tuko na huzuni sana. Tumeamuka in the news that biashara zetu zimebomolewa na walikimbia kubomoa usiku. Wengi wetu tulikuwa tumelala. Losses zenye zimeonekana hapa leo hii ni kubwa juu watu wengi wako wametoa vitu zao. Na mimi nataka niulize, mnasema mlitoa notice, yes. Kenha wakapublish notice yao online wakasema watu watoke. Lakini mimi nataka niulize, wanabiashara wengi hapa hawana access ya social media. Walifaa kujua aje? Kwa nini amuku kuja hapa ground, mkae chini na wakaazi wa hapa Roysambu, wafanyi biashara wa hapa Roysambu? Unajua Roysambu iko na wale vijana na wafanyi biashara ambao wanafanya bidii sana. Kwa nini amukukaa na wao chini muwaulize, kwa sababu mumejenga kwa barabara, tufanye aje ndio msaidike? Juu it is in the public domain ya kwamba hizi biashara zote zimekuwa hapa for the longest time, even before the election of 2022. Si ati ni kitu imejengwa jana, si ati ni kitu ya leo, imekuwa hapo. So there was every right ya wanafanyi biashara waulize kwa nini wamejenga hapa na wapewe alternative. Swali la pili, mulibomoa pale Githurai, mukasema ya kwamba kuna soko, watu waingie soko. Hawa wa Roysambu soko yao iko wapi? Roysambu is one of the biggest towns hapa Nairobi. Roysambu tunashinda vijiji towns mingi sana hapa Nairobi. Ukienda Orlodua uende wapi, people know Roysambu. Roysambu is a great place, lakini hatuna soko. Wafanyi biashara mnawaambia leo watoke hapa, waende wapi? Mimi nataka niseme ni uchungu sana, na hiyo maneno ambayo mnaendelea kufanya serikali kuu ya William Ruto, wananchi hawajafurahia. Na wananchi ambao wanahangaika leo, kesho mtawapata. Na mimi nashindwa mtawaambia aje, kwa sababu mambo ambayo tulielewana ya kuinua mwananchi, kujengea mwananchi, sio ambayo tunaona hapa kwa ground. Saa hii serikali kuu inazunguka ikitoa Nyota Fund, ikisema vijana wajiajiri, vijana wakuwe busy, lakini mimi nashindwa. For example hapa kwa hizi biashara niko sure kuna watu mmoja ama wawili walipata hiyo pesa ya Nyota Fund. Mtu akachukua pesa akaongezea kwa stock yake. Kesho ama leo ameamuka amepata biashara yake imebomolewa. Hiyo 22,000 imemsaidia kwa njia gani? Kama hii 22,000 ni ya kusaidia wafanyabiashara na vijana wajijenge, kwa nini basi hamkutumia njia mwafaka? You give these people a better alternative, ndio kesho mtu akisema tumefukuzwa anajua kesho ataamuka kuna mahali anaenda. Hizi biashara, trust me, hakuna biashara ilikuwa inaenda less than 200,000. Biashara mingi ni za 200,000 plus. Watu wamewekezea pesa zao, savings zao, wengine ni loans. Kesho wataamuka watalisha familia zao na nini? Kesho wataamuka watalipa school fees na nini? So hatukatai na hatupingi sheria. Hatupingi sheria kwa njia yote. Lakini tunasema at least munge engage mwananchi, akuje aambiwe hamna soko. Ama kuna soko watu wangu? Hapa Roysambu kuna soko? Sisi hatuna soko kama watu wa. Watu wengi hata ukienda 44 wamejenga kando ya barabara. Hakuna soko. Basi mtu onyesha soko hata kabla ijengwe, tujue hapo ndio tutakuwa tunaenda kujilelea. Hivyo tu ndio tunafaa. We should be a solution oriented government. Tumekasirika sana, lakini ni sawa tu. Ni sawa tu. 2027
ni sisi na nyinyi. Bro, it's not done. It's not done. It's not done. Unasema unawania kuwa mbunge wewe. Anataka kuwa MP wetu huyu. Nini unaweza sasa kusema ama nini unataka kufanyia? Number 1, hata bila kuongea hapa hakuna soko. Unaona? Tunajua kweli mbunge hana pesa ya development. But mbunge ako na sauti ya kulobi. It is the responsibility of the member of parliament ashirikiane na serikali ya county na serikali kuu tupewe soko. Watu ambao tulichagua siku hizi wanakimbia kila mahali wakizunguka juu ya mabasi wakipiga campaign. They have failed. They have failed in delivering the promises that they give to the people. And I'm disappointed that watu ambao tulichaguliwa hapa Roysambu, by the way, waliponea sana. Juu hata hawakuchaguliwa juu ya sera. Wale ni watu ambao walichaguliwa juu ya party euphoria. Kama sio chama, hao watu wangesaidika kuingia kwa kiti cha ubunge. Na mimi nataka niseme siku zenyu zimeisha. Mumeshindwa kudeliver, mmeshindwa kuleta maendeleo. Roysambu kukinyesha, it is worse than a lake. Kila mahali ni matope na shimo. Hata unashindwa ukienda Ushago watu wanajivunia kukua Roysambu. Lakini mimi nasema ni aibu sana ati ukizunguka hapa kukinyesha, biashara hazifanyiki. Barabara Kamiti road accidents na happen kila siku. Barabara ni finyu. Haijamakiwa, haina lights. Ukipita hapa usiku kutoka pale Muthaiga uingie mpaka 44, barabara ni giza. There are no lights. MP wetu haulizani na county kwa nini hatuna lights. Na they should partner with the county and the MP and the national government wa make sure Roysambu kuna lights, the drainage is okay, the roads infrastructure is okay. Sasa ukienda OC, nurses wanasema wafanyi kazi, hakuna do. Sasa kina mama ambao wanajifungua na watoto ambao wanataka kutibiwa watasaidika aje? Leo mimi nataka nikuulize, kama wewe una mke ama una dada yako akienda OC, aambiwe OC azifanyi, atafanyaje? Unaona? Tunaimbiwa kila siku SHA, Nyota Fund, nini. Na hizo vitu zote kuja kwa ground wananchi wanateseka. Ina fund nini hiyo Nyota Fund? Wananchi wanateseka. Elimu sahihi inaenda kukua ngumu juu kama umebomoa biashara, huyu mtu atalipa school fees na nini? Rent kwanza. So mashida ziko mingi na hata watu tena wanakatwa pesa ya housing levy. Watu wanasema hata badala ya affordable housing simtengeneze vibanda basi watu wajile. Nyumba 1.2 million wanataka mtu wa kibanda atoe wapi hiyo pesa? Atanunua saa ngapi hiyo nyumba? Tutoe real time solutions to real time problems. Si ndio? Roysambu oye. Tutaomoka siku moja na hii serikali watufinya hapo wametufinyia lakini watatupata hata sisi. Asante. Hamaretwa wakwa jitagwo Ruth kana Neema Collection mwena-inĩ wa TikTok. Niĩ ndĩ mũruti biashara gũkũ mwena wa Roysambu na mũthenya ũmũthĩ nĩ tũkorirwo tũkĩmomorerwo gũkũ nĩkuo tũrutagĩra biashara citũ na nĩ ũndũ mũru mũno thirikari gũkorwo tũikĩtie nja atĩ haha nĩho twethaga mbeca citũ cia o mũthenya na maica maitũ. Rĩu nĩ ingĩenda thirikari ĩtũteithie haha mũgĩtũruta mũmenye kũrĩa mũratũtwara tondũ tũtirĩ na kũndũ kũngĩ tũngĩrutĩra wĩra. Hino tũrebewe hihi nĩkĩ ũrendagia? Niĩ ndĩrendagia nguo na ndĩrendagĩria o haha ũguo barabara-inĩ na tũrakĩmomoreirwo. Nĩ ũkũheretie hihi nĩ mũrahetwo notithi by then, hihi nĩ ũkũheretie indo ciaku kana? Haha notithi twakĩheirwo no matũheire hinahi tũtirakoretwo twĩharĩirie. Ĩni. Rĩu nguo ciaku we ciuma kũ rĩu hakĩmomorwo? Nguo citũ he andũ amwe ciathũkangio, he angĩ citanathũkangio, ciakwa ciĩ handũ hega. Ni sawa pole sana. Ritana rĩaku nĩ rĩkũ kwĩ thirikari? Thirikari nĩ tũrore na tha mũno, especially ithuĩ tũrĩ athĩ tondũ aya angĩ nao yani mwena wa kĩrĩa arĩa me igũrũ matirakorwo affected. Ta rĩu haha nĩ ahũria biashara mũndũ wa kĩrĩa mũndũ wa thĩ mũndũ wa thĩ nĩ ũrang'ang'ana na mũtũrĩre. Nĩguo nĩ ndĩcina kĩeha mũno mwĩroreri kuona mũndũ arageria kwĩyũkĩrĩria acoka agekĩrwo ũndũ ta ũyũ, koguo no tuge nĩ ndĩcina kĩeha mũno. No nyende ũheane namba yaku harĩa ona mũndũ rĩngĩ ũngĩenda gũ-promote nguo ciaku, ũngĩenda kũgũra nguo ciaku, ta rĩu by the way ũgũthiĩ kwenderia ku? Niĩ ndĩrendagĩria mwena wa TikTok mũnifollow njĩtagwo Neema Collection. Koguo mũnifollow na nĩ ndĩrendagia nguo ciaku
ciakwa kuu moke moni promote niguo nani ndiyukiririe ni ndi muiritu munini by the way niguo cia wendagia cia wendagia nguo cia iritu na maburana niguo eni mothe nginya marume na ki maburana marume na unisex yani unisex yothe my namba yakwa ni 0702 214 061 moke moni promote mothe ndiraingira live TikTok na ndiramwenderia nguo na bei cia raithi koguo moke moni promote tondu otherwise ngugika atia bururi ni uthukire tweke atia na ke thirikari bwana president utorore muno no utorore especially ithuĩ youth tunajituma na wamama huku kwa barabara tunajituma sana so mtusaidie pia sisi wenye tunataka kujiamsha mutusaidie muno tukiyukiriria guo ithuĩ ta young generation you support us stop diminishing our dreams tondu haha nĩ ta kũhoria tawa tũrageri kwĩyũkĩrĩria na inyuĩ nĩ gũtũmomorera rĩu tũgũcoka tũrore nakũ haha hararĩ na andũ aingĩ mũno atumia mena ciana cukuru haha hena arutwo bado marathoma mũrenda marore nakũ thirikari nĩ tũteithĩrĩrie na mũngĩhota mũteithĩrĩrie andũ aya othe mamomorerwo mwena wa Gĩthũrai mwena wa Roysambu mumenye kuria muguturoria tondu ithu ni andu tureyukiriria na andu turageria kwiyethera uboco witu wa o muthenya koguo mututeithiririe muno na mungihota muteithiririe andu aya othe tondu twakimomorora tucoke turore naku